Nuzana ngikhuluma nobani? Khuluma lo baba umoyo uDewa ubavuma kulandwa evela enkaya emagusini amnyama lenyamazweni ezindala enqoko. Aha, emagusini amnyama konani? Emagusini amnyama kuthi umnyama ophambili akuthi umnyama ophambili, umnyama ophambili. Yeah. Nanti ukhetho lukhona ubona njani? Hayi oqathile akufanele siqambela lamanga sizabona ukuthi unduku lokuxoxa kuyawela ngaphi. Yes. Kodwa abantu bathini bona sicela? Hayi abantu bathule bacabanga ukuthi benze njani kuyini okuzavale kwenzakala. Kuyini ukufisa lina njengabahlali yaphila ngiyabuya. Kuyini ukufisa njengabahlali? Hayi esikufisayo thina njengabahlali sithi ke kuntshintshe kungena okunye sibone ukuthi kuzazinikani ngoba sesiqalile from 1980 up to today. Okumqoqathekileyo asizuzi lutho kudla abantu abathile kabazuzi. So kodwa kulesithathu uzavota wena? Ngivele ngihlele ngikho lapha. Ngizama ukuthi ngibone ukuthi ngiyangaphi ngivela ngaphi kodwa lokho ngisithi one step forward two steps behind. Okay. Indaba khona enzima. Kungiba kulula. Mina ngisengabaleke industry ngoba bese ngihola into engangithengeli ivile umhlanga wegwana. Uyayibona indaba? Washo wathi hayi lokho hayi. Hayi ngathi ngokuthi ngizihlalele njengoba bese ngidixheka ungasela amazinyo. Umama unga. Baba. Wasikazi unga. Gogo ukhona egusini yona. Emagusini konani? Manje wona lapha edolobheni uzikholisela. Hayi mhlawumbe ngizoqhaqha njengoba isikwezi. Uyamthumela khona la. Ekhaya siyazama. Uthi yena uthi uyavota njani? Hayi la uzazama. Awuthi la uyangaphi. But labantwana abangaki? Baba. Labantwana? Hayi thina silizele. Two boys two girls. Okay. Two boys two girls. Wadlala phela ukufoka kuphela? Hayi umqoqathekile sasesikhangele khona lokho esiyikho. Impilo enzima. Impilo enzima. And umqoka okuqhakathekile esingafuna ukufihla ukuthi kasibuni ukuthi sithi obani urongo. Hayi ake siboneni ukuthi kati vele yena osikhokhela usifaka ngaphi. Kasisoli lutho. Kasifake la thina sifaka khona ngoba industry fit.